baba phela detheni uya kabuyi namuhla. Khathi wena ungathi umuntu. Sekutheni ejike namuhla ntombi bangijike namuhla. Awukhiya ngemnyango. Beka ngikhila nje lesikhili sakhe kodwa. Eish. Idolophi ngathi seseduzana. Ngani ukuthi yenze njani mana ngqoka phela. Mana ngimiyede manje. Hayi, ungamthaya ungamezi lutho. Uzafaka mina enkingeni makunguye. Mana ngiyede umuntu okumphula enkitchen. Ungamthaya. Ungenzi lutho wena. Mana ngelo kuzinto. Mana. Swala. Ngizathi ngiyare. Nguya, ngizwana. Nguya nje. Yeah, Ngizathi ngiyare novethu. Ngiyangapha. Matep manje ukuthi kwenzeke ini manje? Sorry mntana, sorry. Hayi, sisi waphuma sibona. Ha, sifikile baba. Nifikile inwenza ini nendoda emnyama kanje nje? Hayi bamntana singalichasisela indoda yakho siya. Kucasiswa ini kwenzeka ini la? Mana phela baba nje uyakhulumisa amawudo umuntu emzini sufika. Umuntu wemzini kuthini ma bedroom? Awubona ukuthi umuntu lo umuntu ezosikhengisela izivalo uyabona indlu lesifile njani? Oh. Wena sewuthatha ama decision ukuthi wenza ama tape measure nemali bani bakho bakuba break so. Baba kunjalo. Indoda yakho yadelela sizandi. Ndoda yadelela wena umuntu okudelela, ubani umuntu okudelela kufanele kamina na wena la?